برایێ من لە هەر شاری دوو ئاڤاکە دبستانە بلند کە ئانیە زانین وسا بگهێ ئاسیمانە دبستان گانیە ژینێ هەمی کارە لە هەفتینێ گەمارە هەر وەکی نوژدار ژمێژی ئەو دەردەخینێ ji bingeh gert û avakî bi xwendin her wiha bakî kelatek tevdirav û zêr li ser gohê bilindrakî li vê erdê xwedî hêzî bi şagirta tu birêzî çek û bombê herî giran ne pirtûkek li ser mêzî ده هەمبێزکێ شارستانێ هەلگێرێ پوتێ جیهانێ هەمی سینۆرە بشکینێ دەvê دەریێ دبستانێ divê derya xirab û kûr li ber pêla nezan çûn dûr xweyê fulkê giha cûdî bi çend tîpê bicûk û